Iran je Subašić. Branio je! Vratnica! I brani Šmajhel još jedan put. Kjer, zakucat će Kjer, to je danska prednost. Što zabiti, moraš to zabiti, tako je. Pitana će... Ne, on deli i to je 2-1. Modrić ide, ipak Modrić ovoga puta po sredini, bilo je dosta sreće u padu. Šene! Danielu, majstore! Nema boljeg trenutka da to napraviš! Pivarić i brani Šmajhel! Imali kraja ovome, ljudi moji! Jorgensen i još jednom je obranio Daniel Subašić! I to je europska vrata Raja! Rakitić!